Koliko puta u svom životu ste sreli napuštenog psa? Dali mu komadić peciva, pa vas je on pratio jer je tražio novi dom. Ostavili ste ga na ulici pod izlikom da je on pas i da će se on snaći. Ne, neće se snaći, jer jednom kad smo pse izdvojili iz njihovih prirodnih prostora i doveli ih u svoje, a potom ih napustili na ulici, pas je i dalje ostao vjerno čekati svog pasa. It's impossible to hate them, even when you're mad. Lokalne i regionalne samouprave, znači gradovi i općine, dužne su skrbiti o napuštenim životinjama. One su dužne potpisati ugovore sa skloništem koje ima koncesiju za hvatanje pasa, odnosno hvatanje životinja lutalica. A vlada jedna cijela konfuzija u javnosti što se sa psima u skloništu dešava. Pa bih ja htio pojasniti što od početka do kraja, od samog ulaza u sklonište pa do izlaza šta pas prolazi, odnosno koja procedura se provodi. Znači, prilikom ulaza u sklonište, svaki pas se pregledava. Radi se jedan klinički pregled, opći klinički pregled. Otvara se jedna ovakva kartoteka. Znači, svaki pas ima svoj dosije u kojem se nalaze matični podaci o psu, broj mikročipa, broj knjižice. U svakom dosijeju se nalazi, znači, putovnica za kućnog ljubimca, zapisnik o hvatanju životinje, kad, gdje, zašto je uhvaćena životinja i fotografija dotične životinje. Odnosno sljedeći dan, zavisno od opsegu posla, objavljuje na internet stranici naše ustanove za udomljavanje. Znači, mi tražimo udomitelje. Pas kad dođe u sklonište, vadi mu se krv, radi se titar protutijela na bjesnoću, što je zakonska obaveza, definirana u zakonu da psi koji su nađeni na ulici su psi nepoznatog cijevnog statusa s obzirom na bjesnoću. U sklonište u suštini najčešće dolaze životinje u dobrom stanju. Ali, nažalost, ljudi previše okreću glavu na ulici, zanemaruju napuštenu životinju, ona ne zna tražiti pomoć, dolaze i u svakakvom stanju. Tu ima životinja sa prometnim nezgodama, sa frakturama kralježnice, sa frakturama ekstremiteta. Evo sad zadnja, možemo i posnimiti psa, zadnji slučaj je došao izgladnjeli pas, radi se o Labradoru, starom 4 godine, sa 17 kila. To izgleda strašno. Imamo problem sa romskim naseljem, gdje mi dovode, pa oni kreću ujutro u pekaru. Sad sam mu povedu 4-5 pasa, koliko su oni njihovi. Dobro, ali to su većinom svi nečipirani psi, jel da? Pa većinom su da nečipirani. Kad je čipiran pas, onda nam je lakše djelovati. Kad ga veterinari uhvate, onda čipiraju, onda nađemo vlasnika. Ako pas nije nikog ugrizao, nije ugrozio nikoga, onda tražimo vlasnika da ode po njega, nekad mora platiti. Veterinari traže 300 kuna da mi ne bi platili. Poručili ljudima koji kažu da sve životinje iz skloništa treba uspavati, jer su to životinje koje se ne može socijalizirati zbog trauma koje su one doživjele. Ja bih samo dao jednu poruku da je životinja odraz svakog vlasnika. Kako se vlasnik postavi prema životinji, taka će životinja biti. Ja sam udomio Stafforda iz skloništa, koji je bio pas za borbe. Ona je došla u sklonište sa 13 kila. Izašla iz skloništa sa 22, sad trenutno ima 23. Nije se slagala sa drugim psima, bilo istog, bilo različitog spola. Sad se svakodnevno igra sa 5 do 6 pasa. Svaki pas se može rehabilitirati, ako ne svaki, bar 99%. Zatekli zlostavljanog psa, jeste kad zatekli zatepenog psa, jeste kad zatekli djecu da maltretiraju psa? Ja više vidim da djeca hrane pse, ne da ih maltretiraju. Nisam vidio toliko da oni maltretiraju pse, da ih tuku to. Dokle god napuštamo svoje životinje, kupujemo ih, ne kastriramo ni čipiramo, oni će završavati u skloništu. Velik broj njih će umreti, a sva odgovornost je na nama.